Halo, ikuti Bu Sri mau masak bobor. Ini godong telo, godong kartel, godong kenikir, dikasih dele. Pati tak rebus nak. Ini bumbunya saya haluskan, berambang, bawang, tempe bosok, tumbar. Saya Bu Sri. Delinnya nolong saya. Setengah handpreng loh. Terus mateng katanya ya, aku nak santan pecah enak. Ini tempe nih. Sak gorengan, sisa gorengan si benatu ya nak ya. Ayo sarapan bareng ibu, ayo iki ibu yang goreng tempe, iki tempe nih, iki pindange turan diingi, iki jengkol turan diingi. Ayo tunggu sarapan. Bareng ibu sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak mulu. Air yo. Sayur dong katus, dong telo, kenikir, ambek ganteng. Kok ganteng toh, dele, dikum. Sudah ya? Jadi kenil, enak. Sayur dipusi sewaker. Pindah kemarin salem nak. Godong atasnya gak pahit. Bumbunya sayurin ke bambang, bawang, tumbar. Tak kasih tempe bosok sedikit, ndak angklek enak. Tempe gurih. Masakan Bu Sri esuk iki nikmat sekali sayur bobor.